laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. أما بعد يقول تعالى في محكم التنزيل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال أيضا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وبعد ذلك أيها الأحبة قال بعض العلماء المحظوظون ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، ومن بر والديه قبل أن يفارقاه، ومن أرضى خالقه قبل أن يلقاه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓaawo en yettude o haanaɗo yettede Allah, imo haana yettede bimbi e kiikiiɗe fofango e artirago. duwano ɓurɗo moƴƴude e tageefo ngon ɗum kone laaɗo sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo ila yawmil qiyama. Allah daalika deftere makko: fa waylun cattal lette woodani lil musallin, wonande ɓen juulooɓe, allazina hum ɗulle ko ɓen an salatihim ga e julde maɓɓe nden sahuna ko ɓe welsindiɓe, allazina hum ɗulle ko ɓen yura'un hiɓe yiino e yimɓe, kala ko ɓe gollata ko waɗirgol yiingo, imma ka juulugol, ma ka ittugol sadaka, ma ka jokkugol enɗam, yura'un. tati on wa yamna'una al-ma'un, hiɓe haɗa wallitorkoy. yedi ko ɓe jogii kon ɓe waawi wallirgol jama on ɓe wallirta ɗum ɗon. Allah inni awa cattal lette woodani ɓeeɗo, ɗen lette noon ko koloyru yiite jahannama, wondu ka nder yiite jahannama. ñande be yiite jahannama ngen toroto Allah yo Allah dannuge ukkede e nder ndun koloyru nde laabi 70. yiite ngen no huli yiite, o andi no woodi cokko ko nangata cokko kadi, awa giiteel ɗin kadi hiɗi ɓurdi kanji kadi. ɗo noon ko hombo natoyta e nduɗo ko neɗɗo juulowo, o juulaygoy Allah inaari o juulata, kono himo weltindi e julde nden. hande noon ko yewteten ɗo en yewtino yewtereji feƴƴunoɗi ɓure ko woni neɗɗo juulayɗo waktuji Allah ɗin tentini noon subaka. hande yewtay ɗo kadi ko lette honɗum woodani neɗɗo welsindiɗo e julde nden. mo juulata on kan ko andi kamba no fotantamo wo ko Allah subhanahu wa ta'ala. ko juulay ɗon kono o yeebay ko leer mo faala on o juulata, na leer mo Allah faala on, ko fi oɗo wonɗen e yewde fi muɗum. ɗakado inni ka suratul muddathir: ma salakakum fi saqar, ene ko honɗum naati on e nder nge yiite wiyetege saqar. qalu lam naku min al musallin, minen min juulatano few. wa lam naku nut'imul miskin, min ñammintano kadi miskin. wa kunna nakhudu ma al khaidin wa kunna nukazibu bi yawmi ddin, meɗen jumpayno kala kam moɓodira jala akka awmodire ño a yimɓe yewta fi ko nafata lorrata, ko ɗum wonno groupe aji amen ni. wono min woni e ɗum ɗon hatta atana al yaqin, ha mayde nden ari noon nangi men tawi hande kadi ala sortorgal.
allah ini yeeso ɗon fama tanfa'uhum shafa'atu shafiin nafoytaɓe yawmal qiyama tefoore tefoɓe neɗɗo welsindiɗo e julde himo mari lette noneji 15 lette goo o hawra e majje ka aduna ɗo lette goo o hawra e majje nde himo maaya lette goo o hawra e majje ka nder qabru makko ɗeya lette o hawroya e majje ñande o daroy yeeso joomi makko aɗa mi natande mawdu on inchallah karamo koɓen ɓe wi wo ko hombo woni gañiɗon e o aduna ko hombo toni o aduna heɓi nafa o aduna wo ko yimɓe tato sa tawaka e ɓeeɗo andu ko a perduɗo allah ini taw ka qur'an to wal asri o wondiri julde aransara innal insana no neɗɗanke fof la fi khusri woni e perdi hay goto ittitaka ɗon ko aya arayɗo yeeso on ittitata woɓɓe goo sa tawaka e ɓen ittitaɓe anduka ka premier groupe wonɗa o ini o illa allazina si wona ɓen amanu gomɗinɓe goo wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴuɗi hara ko yamiraɗi ɗiɗi wata wasawɓe yamodiri bisabri bil haqqi gonga wata wasawɓe yamodiri kadi bisabri muñal sa tawama e ɓeɗo a yalti e ɓe aranɓe wonon jogiiɓe tono ɓen almahzuzun jogiiɓe haz heɓuɓe nafoore o aduna ko yimɓe tato wo arano on mantaraka duniya ko kala on tertiɗo aduna qabla an tatrukahu ko adi aduna accitudema a doga e ƴawra ha ñande goo tawa a wawata ɗon haray ko aduna on accituma na an acciti aduna ko ɓay a ronki joni noon ko ya accituma ko adi o accitudema ɓay pellet ñandiga o accitate ko andirta noon mandeji ɗin hiɗi ɗuuɗi a yiyaynoɗo ka woɗɗi joni be lineti a nanaynoɗo moƴƴa joni be appareil ji a yahanaynoɗo hoorema joni a wata seppude 10 kilo a jottonoɗo hara ɓaraki joni sa ɓaraki a famodirtaki a ñamaynoɗo ñamete kala arɗo joni ñamete o ngo be suɓa tewu mi ñamata ko haaɗi mi ñamata ko lammi andu aduna on fuɗɗike ma accitude a famari joni noon sa accitimo ko waɗima accitude a tawama e gañiɓe goo woɗiɗo wo man barra walidayhi qabla an yufariqa wo ko kala kadi on ɗigganɗo nene mum e baaben mum ko adiɓe serdude e ma an kadi ko a neɗɗo waɗaɗo barki ko a neɗɗo toniɗo aduna tonoyo kadi lakara ɗiggana yumma ma e baaben ma ko adi a seedude e maɓɓe no tawa e sabuli ko goɗɗo jabinirante du'a toroɗa ha gayna to anoɗa yumma ma e baaben ma ñande yumma ma feƴƴini goɗɗum noddete ko inna yo bani adam ko sabu o feƴƴino ɗo min jaɓirayno du'aji maɗi awa eto gollal moƴƴal ko min jaɓirantama du'aji ɗin hande kadi sabu nene ma yehi so daari l'islam no woodi toon ka goɗɗo gollata ha wawa yoɓude baba en mum kono yiyataka goɗɗo gollata ha wawa yoɓugol yumma mum ala nelaɗo sallallah alih sallam nde ɓe landano yimɓe ɓen fof ko hommomi duwa jonitude haqqe mum nelaɗo maki ni yumma ma wosi on ɗon feƴƴi hombo ɓe inni yumma ma wosi on ɗon feƴƴi hombo yumma ma ha timmi laabi 3 si ɓe inni noon joni ko baba en ma 75 euros si tawi ko 100 euros 25 euros on baba en 75 euros on noon haray ko yumma ma ko ni allah woni ko sendiri nenema so yi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe huɗi ɓe toriki allah yo luttoy ka nder yiite jahannama jibril inni amin jibril inni muhammad kala wuuriduɗo e nene mum e ben mum ha ɓeeɗo fof maayi a kurkanaki ɓe a yanganaki ɓe ko wonta saabu okkama aljanna wo yo luttoy ka nder yiite jahannama jibril wi amin nelaɗo wi amina miɗo toro musidɓe julɓe kala luttirɗo tentini hara ko ɓe ɗiɗo wata on tigi weddito e maɓɓe aljanna ma on ko ɗo woni si tawi ko goto kadi lutti eto profita ko adi lawade si tawi a ɗibbike e ɓeɗo anduɗa tawa e waɗaɓe barki ɓen hoore o gurnan aduna yo allah yaafano en kala tawayɗo mawɓe mum ɓen fatike luttuɓe e hoore gurnanɓe yo allah pooɗu balɗe maɓɓe moƴƴina battane maɓɓe wo tammo on e gañiɓe ɓen e hoore o aduna man arda khaliqahu qabla an yalqa ko kala on ettiɗo ha weltini allah ko adi a fottoyde e allah ɓay pelleto on fottoye
etoɗa noon hara hiɗa weltinimo himo weltanima ko adi e daroyade yeeso makko sa tikkinimo ɗo a daroyge yeeso makko himo tikkanma haray moƴƴari ko kanko jeeyi aljanna kanko jogii yiite ɓeeɗo tato woko ɓeeɗo woni gañiɓɓen e hoore o aduna karama ko jon o wi wo la tahmil hamma dunia fa innaha lillah wowata sokolini problémeji aduna ta ƴettu ɗum ronditoɗa ɗum fof koye juuɗe allah woni koye woni e juuɗe allah wata heɓande ɗum solution adinoɓe ma fof ronku ɓurɓe ma moƴƴude ronku ɓurɓe ma bonde kadi ronku ko honno a nangata ronditoɗa ɗum hara ka yamɗa oɗa waɗani hoore ma susi a wata heɓande solution aduna o a heɓanimo o sa jogiti ko wiyete kon asabru ko wiyete kon muñal si ɗum ɗo woopi a soñjay hoore ma soñjaɓe wonduɗa soñja ɓeygure ma ha maya e hoore soñja hara yaltare soñja o wo ɗiɗi wala tahmil hamma risque fa innahu min allah wata rondito kadi probléme sa heɓa e mbooɗi ta ɗum soñje wo arsike on koye juuɗe allah woni jon noon koye juuɗe makko woni o waɗimo dow ga kadi wa fi sama e risqukum wama tuwa toon o dow ga woni yeru ko windam ma kon ko golluɗa wo ko golluɗa ko etiɗa wo ko etiɗa no gordiɗa wo no gerduɗa ko yeru ko windi ko wawata hendade wallahi summa wallah ko ɗum ɗon la tarhabanna alfaqra ma ishta fi gadin likulli gadin risqun min allahi waridun inna rabban kafaka bil amsi ma kana sayakfika fi gadin ma yakun hanki hari ko alkamisa e ñamuno iɗɗen kooƴe soƴƴuɗen hirtiɗen heɓuɗa yeru ko allah winduno kon sa dogi a ƴawri ko beruɗum noon kay woni ko heɓata wo tati wala tahmil hammal mustaqbal fa innahu biyadillah ta jogo kadi susi avenir ko honno mi waɗiroyta janngo la ta ɗum mapine wo ɗum ɗon kadi koye juuɗe allah subhanahu wa ta'ala woni ko aroyta janngo ko allah petti woni ko andi ɗum jon noon si tawi ɗiɗo fof na yarondito ko honnum o innuma yarondito woyni wo faqat ihmal hamman wahida jogo susi hum gotum pet kayfa turdi llaha li annaka law ardayta allaha radiya anka wa ardaka wa kafaka wa aghnaka subhanallah wo susi yo a heɓu soñjaka wonkima est ce que mi wawi weltingol allah est ce que allah no weltanilam wo sabuna sa weltini allah go'o allah weltinte a seeda e probléme wo ɗiɗi ko hulnoɗa kon fi avenir ma on kadi allah moƴƴinantemo wo tati ko hulnoɗa kon fi probléme an e ɓeygure allah renete o aynama o hiwama o dandama wo nayi on kadi o alɗinte min haysu la tahtasib nokku ko a sikka eto tun ha rélection ma on an e allah moƴƴa si ɗon moƴƴi haray hande kadi gasi dare ko allah inni wo inna allazina qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah si goɗɗo hewti kaw maya hara rélection kanko e allah no moƴƴuno malaika aray tatanazzalu tippo buy ara ɓeyne wata suno wata hulu ko menen wonno weldiɓɓe maɓen ka adna ga lakara kadi ko menen woni ko tawoyta ton ta hulu ko woni ton kon aljannaji ɗin fof parama yiiteji ɗin fof sokama hurul ayni fof moƴƴintinike ha gasi hiɓe habbima ta hulu hay e hunde no moƴƴuno inna allazina qalu rabbuna allah kono kiya summa staqamu ɓe ñiiɓe hoore mum tatanazzalu no tippo alayhimul malaika ɓe wiyana ɓe allah takhafu watan hulu taw hulu ko wonɗa tawoyde yeeso wala tahzanu wata on suno kadi ko wonɗon accude e aduna ɓeygure manen ta hulu ɗum ɓikkoye makoye wata hulu ndaare musidɓe julɓe mo ɓeyo miijito moƴƴa ayyey goɗɗo no maya ɗo no acci ɓeygure allah wurta goɗɗo goo danko ɓeygure on nden fayda ɓuri hay ko woni e dankade ɓeygure makko nden ɗum ko imborde ka allah subhanahu wa taala yiyon woɓɓe kadi ɓeygure maɓɓe nden no feewi noon yaad ni ñande ɓamayi wo fof lanki o saakito no wotton gundoji goo haray ko yimɓe ɓe woni ko anda gundoji bonunoɗi goo hakkude makko e allah subhanahu wa taala moƴƴin hakkude ma an e allah allah moƴƴinayi hakkude ma an e yimɓe ɓe umar ibnul abdoul asis ñande o mayeyno
yimɓe ɓe landimo maza tarakta li ahlik honnu accanɗa ɓe ngure ma nde o yini wo taraktu lahumullaha wa rasula mi accaniɓe allah e nelaɗo makko on ton wo in kanu salihin fa inna allaha yatawalla salihin si tawi ɓe ko moƴƴuɓe ko allah kipata fi yimɓe moƴƴuɓe wa in kanu gayra zalik so tawi noon hinaɓe moƴƴuɓe law taraktu lahum mala qarun hay si mi accaniɓe jawdi ko qaruna accano ma nafahum shay'a hay hunde nafataɓe fi honnu ko hanano sinkede e maɓɓe kon sinkaka e maɓɓe so yi goɗɗo jogi ɗo susi mi faala accande ɓe ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo no woodi ko hanɗa accande ɓiɓɓe maɓen harana jawdi ndin ko adi kon tan ko tawhidullah yo fayɓe ɓen andu allah ko gooto ko wotintinɗeɗo ko bajjo si fayɓe ɓen andi ɗum ɗo andu accaniɓe ngaluji ɗin fof annabi yaqub alayhi salam nde howtuno ka o maaya ndaare ko wasino ɓiɓɓe makko ɓen na fi jawdi o wolno o yini ko mata abuduna min baadi ene kono yo ɓiɓɓe joni min mi maayay woni simi maayi ko honɗum woni ko rewoton ɓaawo an ndaare ɓay hino rema e maɓɓe ko moƴƴi ko honɗum ɓe wino naabudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun ko ɗo woni ko minen min rewata ɓaawo maɗa hay sa hulari baba o yeyta e ɓernde makko nden hino waali cheikhu luqmanul hakim ɓay kankadi hewti ka o seedata e ɓiɓɓe makko ɓen ɗon wa id qala luqman libnihi wa huwa yaidu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ndare ko mapinoɓen ko tawhidullah ko ayyo ɓinguel mi torike ma de wata sirkan allah andu sirku ko toñe mawɗe ko ɗiɗo ɓe wasi ɓe acci ɓiɓɓe ɓen ɓe wuuri e hoore jaam joni noon sa e tigi ha allah weltanikema andu haray tigi tigi on fop wawatama weltande si tawi noon ɗon boni andu ko lutti kon fof kadi bonay yo allah moƴƴi hakkude meɗen e allah warada fi badi l kutub annahu man tahawana bisalati yuaqibuhu llahu subhanahu wa ta'ala bi 15 uqubatan fi dunya wa 3 inda almaut wa 3 inda dukhuli alqabr wa 3 inda liqa'i rabbi mawdu mo mi wolno nanen on si goɗɗo welsindiki e julde nden allah lettaymo façon letteji 15 tatiji ɗin hino ton 15 goo ino ton ko nde himo ka aduna ɗo o sonjoto e majji hara himo wuuri tatiji ɗin allah maranamo ɗi ha nde himo maaya ɗiya tati allah maranamo ɗi ha o naata ka nder gabru ɗiya luttuɗi ñande daro e yeeso joomi makko ko honɗino woni ko allah hon lettirtamo ka aduna ga ado o mayde go'o tunza'ul barakatu min umrihi aw fi umrihi allah ittay barki e gurdam makko ɗam few itta barki e gurdam maɗa sabu ko yeɓuɗa kon julde nden na ko a juulari kon dey ko saliɗa kon juulugol leer innaɗo yo juule on allah itta barki e gurdam maɗa a yangoto ha kala ko naɓuɗa ɓe inna alhaali rewri e muɗum a yeeɓu waɓutuji allah ɗin heɓuɗa allah watta barki e muɗum wo ɗiɗi wo tumha simatu salihina min alwaji allah ittay mbaadi moƴƴugol ngol e ma no woodi woɓɓe no yirɗaɓe tun anda e oɗo ko julɗo wo sifa kingari ɗon noon allah montay e ma few sabu honnon ko yeɓuɗa julde kon wo tati wo kullu amalin ya'malu la yu'jaru alayhi kala gollal ngal golluɗa allah yoɓatama few a golligo kono o yoɓatama fi wonnum a yeebino ko ɓuri mawnugol e ko mawni kon ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki al ahadu allazi baynana wa baynahum tarku salah faman tarakaha faqad kafar wa fi riwayatin faqad ashraka ko woni hakkunde meɗen enen e maɓɓe ko julde nden kala accuɗo ne yeeɓuɗo nde haray tigi tigi on o woni keefeero maɗum o sirkani allah wo nayi la yurfa'u lahu du'a'un ila sama neɗɗo yeebowo julde ko torotoɗa kon hewtoytaka kammo ko tortoɗa kon fof yaayi ha hakkunde yilto kadi piito e hoore ma sabu ko yeeɓuɗa juul nden kon amma noon mo juulata on fof musidɓe julɓe tedduɓe no tawa e muɗum kadi wo laysa lahu hazzun fi du'a'i salihin a heɓata kadi geɓal e du'awji moƴƴuɓɓen kon ko moƴƴuɓɓen toroto kon fof an haray geɓal ma ala e nder muɗum fi honnu a yeebi julde nde hay si tawi noon hiɗa nodditi ko a julɗo o andi waɗo ka kaaba e madina adna allah fof ɓeynayi allahumma ansuril islam
wa izza almuslimin. Allahu wallu l'islam teddina julɗo ma ɓeyna allahumma farrij hamma almahmumin min almuslimin. Allah ittan sonja e sohola e ande e mapunde e kala julɗo ka woniri. An a tawatake ɓen ɗon fi honɗum a yeebi julde nden ma ɗum a juulata few. Amma indal maut nde neɗɗo nde himo maaya ko lette honɗum e honɗum Allah fawatamo. Wo goo no tawa e mandeji ɗin an yamuta laylan, wonde o maayata hara ko o maayirta kadi ko jemma, tumbere jemma, o heɓata ko kipamo longinamo la ilaha illallah ha maayana hoore mum. No tawa e muɗum yeɓugol julde. Woɓɓe noon nde hiɓe maaya ko moƴƴuɓen tu wonta takko maɓɓe ɗon fiyoɓe longinɓe kalimatu tawhid. Si goɗɗo hewti ka maaya yi état makko on no fewdori, naya nangu fesugol ma nanga bemminalngol mo probléme ji aduna ko ya etono wowlire kalimatu tawhid ko Allah daali kon yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Hayati dunya on ko nde himo maaya joɗɗa takko makko inna ashhadu an la ilaha illa allah, maɗum inna la ilaha illa allah muhammadun rasulullah. harɗa fillitade ɗum ɗo takko ka woni ɗon, naya innu wowlu an wowlu tun si tawi ɗengal ngal no anduno konngol ngol ado hewtude o alhaali ɗo o waway wowlugol. Kono si tawi ɗo joni goɗɗo o wawata dogingol otowal sifa min mi yawdiɗo e koto ramadan ɗo mi yeeyi ɗo ha ka autoroute to goɗɗum heeɓiɓe min derke ɗon tawi ko min ha ndeññande no mi jotto ɓawo walan o mi sikki ɗum hara min siwa hewtoygol. Cokko aray tawa men ɗon hara min mbusare ka min woni ɗon. ɗa kadi si tawi ɗengal ngal anda la ilaha illallah ha a hewti ɗon andugo ɗengal ngal wata wolugol. Ko ɗum nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maki jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah. Wo heyɗintine imanu mon on sabu wiwgol la ilaha illallah. Nde wolɗa la ilaha illallah wo haray imanu ma o wonti keso. No tawa kadi e lette ko Allah lettirta o neɗɗo mo julata an yamuta jaayi an, ndemo maaya wo o maaya haray mo weela kadi o soñjoto ɓe etoto ha hande kadi fiino o ñaamira o ñaamata few ɓe inna balɗe ɗiɗi balɗe tati balɗe nayyi ɓe ronki o ñaamete feƴƴu ko sabu ko yeeɓuno julde nden kon Allah woni e lettirde mo heege ngen aɗo lettiroyde mo yiite jahannam. O maayay ko o weelaaɗo ko etta wo ko etta ko adda o haray no metti ka hunduko hay si waɗama feƴƴata hay si ari feƴƴugol o tuutay. O yeebino ko Allah innunomo wata o yeebu kon Allah kadi yeebi fi makko fuɗɗawde ɗon taw. Wo nayi an yamuta atchana o maayay kadi hara ko o ɗonɗaɗo haray mo hattini e ɗonɗaɗe wo hay si tawi o yarnama maaji aduna ɗen fof o maayay haray mo wondi e ɗon ka. Sabu on ɗum ko yeebuno julde nden kon musidɓe julɓe tedduɓe farillaji ko Allah fawi e hoore bani adama kon fof ko julde nden petto woni farlaka ka hoore leydi ɗo. Ko lutti kon fof hay ɓurana on tippina tawni nelaɗo salah sallam ka hoore leydi ɗo. Amma julde nden ko Jibril arani nelaɗo ɓe yehi ha sengo dow kammu jeɗɗaɓu ngun ko toon nelaɗo sallallah alih sallam jonna julde nden. An tawa noon ko ɗum ɗo woni ko yeɓata. Ndaare ɗo joni si goɗɗo addanama lettere yiwrɗo ɗo joni office des étrangers ɗo hara ko positif woni toon ka ummarete ɗon paykum makko kun o ɓuuri yidde kun wawata hewtugol ɗon hayso kun hewti ɗon kun wawata memugol on lettere on marirte wa kanŋe fiyono hino jogui valeur hino jogui contenu nder ton no wodi ko nafayma. Joni noon Allah jonna Muhammadu jungo e hin ko wonno 50 artani en jowi tawata ɗum ɗo kadi yeɓata fi ɗaɓɓugol aduna ko honɗum wiyoyta o farlo ɗum ɗo e hoore ma. Ñande ɓe mo jonnuma cellal jonni ɓeygure ma cellal jonnuma arsike ma o inni ya juulamo e nder 24 heures leereji nogay e nayyi o landakima leere goto ko o landima ko 25 minutes e nder 25 minutes tawa wakkilanaki ɗin noon kadi Allah woɓɓe to ɓe 5 minutes wawi yonnugol ma ɗum ƴetten jogande maka on ndi fuɗɗi salligade ha o salminoya 10 minutes 10 minutes ɗon a ƴetti 50 minutes e nder 24 heures tawata ɗiɗo kadi a yeeɓay ɗi. Ñande tawata dawata golle wo a juuli subaka wotuma fana heewi. Amma ñande yahata golle nden sa golli 24 sur 24 a immoto e leere yaha pointa e leer ɓay ɗum ɗon hiɗa andi pellet mbuɗɗi a hendoto mbuɗɗi e aljanna ko no ɓuri musidɗo julɗo tedduɗo. No tawa kadi e lette ɗen si yontoyi noon hewtoyi ka nder qabru honɗum wo yudalyiqu llahu alayhi qabra hatta tahtalita adala'uhu. Subhanallah. Neɗɗo mo juulata yeeɓuɗo julde so wallinama ka nder qabru makko
allahum ɓittinanaymo qabru makko on qabru on ɓiƴamo ha tere makko wonɗe sengo ñaamo arda sengo nano ko wonirno sengo nano arda sengo ñaamo qabru on inna ko hay yeebuno ko allah falluma e dow makon ko ɗum ɗo allah yamirila yomi waɗe ko goo wonni wo ɗiɗi yugadu alayhi nnaru fi qabri so ɓiƴama ha o fof makko o gayni wopodirde allah yamira malaikaɓe yoɓe huɓɓuy qabru makko wonta yiite jahannama tati e lette ko heɓata kon wa yataqallabu ala aljamari layla wa nahara so yiltodiri koye hoore pette yiite jahannama so yaaringo sengoɗa kay ko hoore yiite pitte jahannama koye nder ɗum ɗo yiltodirta jemma e ñagorma sabu ko salino kon hande kay tottugol farilla allah o nayi wo kullu amali yamal la yujaru alayhi e wolinoɗo kala kadi golle ɗe moƴƴinno ga allah considirata ɗum ɗon fi on noon nelaɗo sallah sallam ɓe maaki awwalu ma yuhasabu alayhi l abdu yawma alqiyamati ko assala en fof meɗen ko waɗete ɗen lanitoyede yawma alqiyamati ko nde julde si nde moƴƴi allah no wawma yafade ko lutti kon fof si nde ɗo nde boni nde yeebike tawi nde timmari ya andu hay hunde ala kay naarede ko ɗum si bani adam himo hani ɗuɗɗingol naafugol ngol a daroto juulugol ɗo waktu farilla hakkille ma yahay kumpay kun ɗo yaaɗi probléme ji ɗo yaafi ɗum ɗo kono hakkille maɗen iwiri e julde nde wo baraji ɗin ɗoytori joni noon ko naafata kon ko baraji naafilo kon ƴettete timminiro e waktuji farillaji ɗin si tawi noon jemma on fof a naafata a julta hay waktuji ɗin farillaji ɗin kono ɗo immorta jemma naafa yo mokko ba waalo e nder yontire timmude lendi ha dimas hiɗa waali jemma fop sa immike ka ɓaawo télé ɗo ko jasira ɗo ko france 24 ɗo ko tfm surtout neɓata kadi balon on fuɗɗoto mi anda siko hande siko janggo ma faɗɗi janggo hara heeɓi ka jooɗo kadi ƴetta e leereji ɗiɗi ɓaawo dargol match ballon kono wallahi a wata immade jemma waɗana allah darɗe ɗiɗi hay si tawi darde ɓe ko qul huwallahu woni ko jangata est ce que an tigui hara a hutaki hoore ma ka nder wonkima leereji ɗiɗi ballon leereji ɗiɗi darugol filmu leereji ɗiɗi darugol série kono a wakkilaki 10 minutes fi juulangol allah ko tawya ka qabru ma ni sen ɗannini kuraji ɗum il faut ɗo niɓɓitay ko jalbinanayma qabru ma on ko juulata jemma ko e ko ittata sadaka kon ko ɗiɗo jono so tawi ɗiɗo fappo ala ko honno jalbiniroyma ka qabru ma si tawi qabru jasama ɗo tentiɗi hara ko surraɗo ɗo 3 métre 50 a wallinama ado a wallinede hiɗa e nder keesuwal no soka ha moƴƴi ko honno ɗum ɗo wawayma hoyrande musidɗo julɗo tedduɗo si tawi hina ko juulayneɗa jemma e ko ittayneɗa sadaka turki allah yo allah hokke battane moƴƴo si ɗum ɗon feƴƴi nayi on yusallitu llahu alayhi fi qabrihi shuja'an yusamma alshija'u l aqrab yadribuhu ala tadyi'i salawati wa yastahriqu ta'zibuhu bi miqdari awqati salawat allah kadi wurtoya mboddi molanandi mboddi ndin hinde inne aqra ndi mara hay hunde ka hoore ko ndi mboddi ɗo kadi lettirte e neɗɗo mo ittata zakka kadi ndiɗo kala waktu heewuɗo mboddi ndin ara soppamo ɗon e jahe ɗen ɗon ha tuma nde oya waktu hewti kadi ko ni o jokkodirta ɗon e lette ɗen sabu ko yeebuno kon waktuji allah ɗin joni noon ko ɓuri hulɓinade e lette fof ka aduna ɗo goɗɗo so tortirama ha feƴƴiti o lettama ha feƴƴiti no gasa wonkikin yara ɗon amma no lakara la yamutu fiha wala yahya o wurata gordam moƴƴan o mayata kadi sakko fof to e lette ɗen sabu wonnum ko yeebuno julde nden kon julde nden wasiya mo nelaɗo salah sallam sakkiti wasiyade on kaɓe ƴettita ɗon e muɗum ɓe inni ko nde julde e ɓe sonnaɓe e yewto e ñande goo fi sonnaɓe ko fewndi kon fewno ɗo e nder société meɗen o inchallah e khutbaji aroji ɗin si ɗum ɗon feƴƴi imamu ali qala al imamu ali radiallahu anhu law ya'lamu ahadukum haqiqata jahannam la saraka minha hatta yanqati'a sawtu wala salla hatta yankasira sulbu allahumma ajirna min annar imamu ali o wi wo kono yo musidɓe julɓe tedduɗo wo hara hiɗon anduno pellet haqiqa yiite jahannama ko wiyete yiite jahannama tigi tigi wo goɗɗo e mon sonkayno huwa faaba o wulla wo ha hito makko ngon fappo lanna hara o accari wullugol ngol wo si hiɗon anduno ko wiyete yiite jahannama tigi tigi we ngen tigi ko habbi neɗɗo o yeeɓuɗo nde julde wo o juulayno ha ɓawo makko ngon hela hara o taƴari julde nden fi o daɗo yiite jahannama
o juula ha ɓaawo ngon taƴa ngo hela few hara wata darade o inna kono ko be o juula sabu kolol ko ko wiyete yite jahannam ko imam ali yewti ɗum ɗo ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah on dandu en ko wiyete yite jahannam nayi on uqubatuhu inda liqa'i rabbi joni noon ko lette hon ɗum o neɗɗo yeɓude ɗe julde o heɓoy to ñande o daro yeeso joomi makko o isan saqqati samaw si tawi saku kammu ngun seekoyama wo yatihi malakun aro yeyi o neɗɗo yeɓuɗo ɗo julde ɗo malaikajo wa biyadihi silsilatun haranoga juuɗe makko kolomboje ko ɗum woni jolokoje afwan wo zira'uha sabu'una zira'an sogone majji on ko sogone 90 hara ko sogone malaika kadi wo fa yu'alliguha o ƴetta ɗen kadi o kolmbaɗe wo fi unuqihi ka dande neɗɗo yeɓunoɗo julde nden summa yudkhiluha fi fami o naadira ɗe kadi ka hunduko neɗɗo on yeɓunoɗo julde nden summa yukhrijuha min duburihi o yaltiniroya kolom jolokoje ɗen ka boɓi makko kadi ɗe naadire ka hunduko ɗe yaltiniroye ka boɓi ko ɗum ɗo woni lette makko ɗe yawmal qiyama ñande o daro yeeso joom makko sabu honnum ko Allah jonnunomo cellal jonnimo doole uttanimo ko arsike o yeeɓi julde Allah nden kadi ko ɗum ɗo wonita lette makko ɗe yawmal qiyama yo Allah dandu en dandana en aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim alhamdulillahi wa kafa summa assalatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa alhamdulillahi ala ni'mati alislam wa kafa biha min ni'ma en yetti Allah subhanahu wa ta'ala farluɗo e dow meɗen nde julde o inni si a juuli subaka a juuloyi fana Allah yaafike ma bakkartuji ko waɗɗa hakkunde subaka e fana sa juuloyi alansara Allah yaafike ma bakkartuji ko waɗɗa hakkunde fana e alansara sa juuloyi futuro o yaafike ma bakkatuji waɗaɗi hakkunde alansara e futuro sa juuloyi subaka on kadi o yaafike ma bakkatuji ɗi waɗɗa hakkunde geeƴe ɗen kañum ma e subaka on si tawi noon ko ni woni ko o yaaforta en ko honno haɗata tawata hiɗe yeɓande nde julde nelaɗo sallah sallam e makuno woni kono yo sahabaɓe am ene yetelan si tawi cangol no rewri e dambugal goɗɗo e moɗon cangol ilowol no rewri ka dambugal ma hara a lototo e ngol cangol ɗon laabi 5 e nder ñallal ngal ɓeyni wo est ce que hara tuundi luttay ka ɓandu ma sahabaɓe gini o way laabi 5 ɗa lotade e cangol ilowol ɓandu tuundi luttata ka ɓandu ma nelaɗo sa sallam maki fa kazalika salawatul khams awa ko noon kadi waktuji ɗin 5 kala wonɗo e juulde ɗi e leer majji noon hanira juulirede ko ni woni ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko laɓɓinirma e bakkatu ayyuhal ahibba lazzatul ma'asiya tantahi wa yabqa ismuha wa mashaqqatu ta'a yantahi wa yabqa thawabuha musidɓe julɓe tedduɓe ko wiyete kon plaisir bakkatu nde goɗɗo no yaha waɗugol bakkatu haray wonki kin hino welti o gaynay waɗugol bakkatu on tun haray plaisir on lanni welo on lanni ko honɗum luttata hande kadi ko ismuha ko bakka joddi ko waɗi bakkatu on kon ɓeyni ɗo kadi wa mashaqqatu ta'a tampere dewal ngal soñja ko woni e dewa wona jooɗoren ɗoni harawti hino ɓitti hino wuli no ɓijodira wo ɗum ɗo kadi iway ko honɗum luttata hande kadi ko sawabu ha ko baraji ɗin hande kadi woni e luttude yo toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jaɓa en ko julden kon allahumma habbibi ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihi ilayna al kufra wal fusuqa wal isyan واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم إنا لا والكسل كلا والبي والإبانتال